Krajnje je vreme da ozbiljno i iskreno porazgovaramo sami sa sobom. Niko ne zna bolje od vas koje sposobnosti i talente imate. To je urođeni osjećaj koji ste doneli na ovaj svet rođenjem. Ukoliko sebi ne postavite jasan cilj, šta hoćete od sebe i gde hoćete da budete, onda imamo problem, gubite vreme. A vreme je jedini neprijatelj koga imate. Krajnje je vreme da oslušnemo taj unutrašnji glas. Da ozbiljno obratimo pažnju na ono što nam donosi radost u životu. Na ono što nas tera da svako jutro ustanemo iz kreveta. Koliko ljudi, pa i vi sami kažete, ma mogu ja to, ma mrzi me sad. A u suštini nikad ne saznaju stvari koji je njihov maksimum, koji je njihov limit. Šta god da radite u životu, ako to ne radite posvećeno, nikada nećete dati svoj maksimum. Nikada. Kako možete da znate šta je vaš limit i šta je vaš maksimum ukoliko se nikad ne odgurnete toliko da možete da ga osjetite? Tako što svakoga dana od trenutka kada ustanete tražite od sebe da uradite nešto više. A da bi to mogli da uradite, prvo morate da spoznate ko ste i da to prihvatite. Jer jedini pravi napredak moguć je tek onda kada shvatite u stvari koji ste vi potencijal. Da ne lažete sebe i da ne lažete druge. Potrebno je imati određeni cilj, opisati ga, postaviti ga u pravo vrijeme, napisati plan, definisati cijenu ispunjenja i misliti o tome svaki dan. Shvatite da će se vaš život poboljšati, tek onda kad se vi poboljšate, kada unapredite sebe, unapredit ćete i svoj život i tu postoji redoslijed. Isto kao što postoji nekakav kosmički zakon koji kaže niko ne zavređuje podršku i pomoć ako nije spreman sam sebi da pomogne. Čak i kad ste na pravoj stazi, vi ćete pregaženi ako samo sjedite tamo. Kaže, dobrom sam putu, odlično. Sad ću malo da pasiviziram. Ne, nema statike. Ko želi da otvori sebi perspektivu u životu, mora da okrene prst na sebe i da kaže ja nisam bio dovoljno dobar. Ja nisam bio istrajan. Ja nisam bio dovoljno vredan. Jer kogod radi, kogod istrajava, kogod primenjuje taj princip, ne može da promaši. 85% razloga da bilo kakav uspjeh ostvari na bilo kojem polju u životu je determinirano stavom, a samo 15% znanjem i vještinom. Odluka da bi bila efektivna mora da bude čvrsta. Čvrsta odluka znači da ste rešili da uradite sve, da prevaziđete probleme i teškoće i da stignete do vašeg cilja. Ako stalno, trajno radiš svaki dan, pa bez obzira slava, praznik, bolest, svaki dan, rezultat dolazi eksponencijalno. Sad je vreme eksplozije, sad je vreme eksponencijalnog rasta i nikada niko neće doživjeti plodove ako ne shvati da su oni posljedica stalnog rada, stalnog napredovanja, stalnog unapređivanja. Zapljena Jelača! Raditi na sebi, biti bolji od prethodnog sebe, više umeti, stavljati više znanja u funkciju. Što više pritisaka, što više učenja, što više rada, što više znoja, nepokolemiva vera u se, samopouzdanje, istrajnost i stalni rad na sebi. Kad dođe do toga da li bi ili ne bi odustao, uzmi si kasetu svog najdražeg nekog koga slušaš, stavi kasetu i ne daj okolini da te pobjedi. Zapamtite da je vaš um plamen
I ukoliko nađete način da ga zapalite, vi ćete uspjeti da osvijetlite svoj životni put na pravi način. Ne čekajte da vam zvanični sistem obrazovni upali tu vatru. Ako ne mogu da rade to oni čiji je to posao, preuzmite dio njihovog posla, jer se radi o vama.